Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zlatna kuhinja. Puno vas pozdravljam i nadam se da ste mi svi dobro, što vam od srca i želim. Danas ćemo praviti čokoladna srca, jako jednostavna, koja se ne peku ili peču. Prvo ćemo sastaviti suhe sastojke, a od sastojaka bit će nam potrebno 250 g sitno mljevenih oraha, 50 g na krupno mljevenih oraha, 50 g mljevenog keksa, 100 g maslaca, 100 g rendane čokolade, one tamne za kuhanje, 150 g šećera u prahu i malo arome od ruma. Sad idemo prvo sastaviti suhe sastojke. Ćemo sve fino izmiješati. Biće nam još potrebno 200 g tamne čokolade za glazuru i bijele isto. Jedna mala modlica u obliku srca. Ove suhe sastojke dobro izmiješajte tako da se sve fino izjednači. Arome od ruma dodajte koliko vi želite. Neko voli više, neko manje. Ja ću dodati baš malo više. Sad dodajem otopljeni maslac i sve ćemo fino izmiješati. Smjesa ne treba da odmara, odmah ćemo je ići razvijati. Vidite kako masa fino bude kompaktna. Biće nam potrebna ova prozirna folija tako da nam je lakše razviti i da se srca fino daju vaditi. Sad ćemo sve staviti na foliju. Malo ovako utapkajte. Razvit ćemo na oko cenat. Sad lagano klagijom fino sve izravnajte na debljinu koju vi želite. Eto, ja ću na 1 cenat. Bude nekako taman fino. Sad lagano foliju skinite. I sad ćemo vaditi srca. Možete i neke druge oblike ako želite. Vidite kako lijepa srca ispadaju.
Od ovog preostalog tijesta umjestit ćemo ponove i razviti, tako da sve fino iskoristimo. Sad medena srca, čokoladna srca idu na sušenje. Znači u frižider treba staviti neka ih 2-3 sata, onda ćemo praviti glazuru i dekoraciju. Evo, kolačići su se ohladili, čokoladna srca. Ja sam ih držala u frižideru nekih 2 sata. Sad ćemo ih samo lagano utapati u čokoladu koju sam istopila sa 200 grama čokolade sa 6 kašika ulja. I sad samo ovako lagano otopite. Ostavit ćemo ih dobro da se čokolada stegne. Kad se čokolada stegne, onda ćemo dekorisati sa bijelom čokoladom i to je to. Ova čokoladna srca su vam jako ukusna. Nema puno posla oko njih. Za tren posla se naprave. Iziđe ih baš dosta, izišlo ih je preko 60 komada. Jako su isplatni za napraviti. Dobit ćete puno čokoladnih srca. Sad samo čokolada da se fino stegne, onda ćemo dekorisati sa bijelom čokoladom i to je to. Kao što možete vidjeti, čokoladna srca lijepo izgledaju, a i preukusni su, obavezno ih napravite. Hvala vam na svemu, do sljedećeg videa, ćao!